Son of Man sets free is free indeed. The struggle is over. Now ngifuna uhambe nalento ukuthi ayikho into engavimba icebo likaNkuluNkulu ngempilo yakho. Nikhona bazalwane. Inkinga zizoba khona. Inkinga zizoba njani? Zizoba khona. But icebo likaNkuluNkulu ilona elizokwenza njani? Lizophumelela. So understand ukuthi nawubhekene nenkinga, inkinga zizelanga ukuzovimba icebo okumele liphumelele. Kodwa inkinga zizele kuzo challenge icebo ukuba lingaphumeleli. But ekugqibeleni icebo likaNkuluNkulu ilona elizokwenza njani? Elizophumelela. Wakumele azalwe njengabanye abantwana kodwa kazange azalwe njengabanye abantwana. Icebo lenze njani? Laqhubeka. Uma sezelwe lithi iBhayibheli zafika izazi zizele kuzomkhunga, zizele kuzobona inkosi ezeleyo. Uma ziza lithi iBhayibheli zalahleka, zalahlelela endlini kabani? kaHerod. Lithi iBhayibheli nayisele zilahlekile, wathi uHerod, hambani niyomfuna lo Jesu, lenkosi enithizele. Hambani niyokwenza njani? Ngamanye amazwi izinto zakho bo understanda ukuthi once sewufuna ukuzenza ziyafika emehlweni nasendlebeni zani sezitha. Nikhona bazalwane. And into ezifunayo zifuna ukudestroy icebo. But ekugqibeleni into eyophumelela icebo likaJehova ngawo. Into ezokwenza ungahluleki kulomhlaba akusikho ukuthi uzoba nemali eningi. Into ezokwenza uphumelele kulomhlaba ukuthi uThixo emaphaketheni unecebo ngawo. And elakhe icebo yilona elizophumelela. Noma bangaphakama kangakanani kulivala, angeke bakhona ukulivala. Ngoba uThixo unjani? Unecebo ngawo. And elikaThixo icebo lizokwenza njani? Lizophumelela. Wathi uHerod, hambani nokwenza njani? Khona abahleli la kubhizi kufunana namacebo abo. Kubhizi kufunana nempilo zabo. Kubhizi kufunana nemisebenzi yabo. Kubhizi kufunana nemishado yabo. Kubhizi kufunana nabantwana babo. Kubhizi kufunana nemali yabo. Kuthiwa hambani noyivala. Nikhona bazalwane. But noma bangayivala ngeke baphumelele. Ngoba kunecebo likaNkuluNkulu okuyilona okufanele lenze njani? Liphumelele. Wena ungowecebo likaNkuluNkulu. Nikhona bazalwane. Wena ungowecebo likabani? Ungowecebo awusiliphutha. Ungowecebo likabani? likaNkuluNkulu. Never doubt that ukuthi ungowecebo likaNkuluNkulu. Lithi iBhayibheli bahamba balahlekela kaHerod. Lithi iBhayibheli baphuma. Nase bephuma bese bethola idirection yokuthi bazoya kuphi. Lithi iBhayibheli uNkulunkulu wathumela ingelosi. Yathi ingelosi ningasabuyeli ngaleyo ndlela leyo. uNkulunkulu wenze enye indlela yokuthi lo Jesu bafike bamkhunge ngaphandle kokuthi babuyele kuphi? kuHerod. Wakhula uJesu, nayikhula uphilisa abantu abaninzi. Wavula amehlo empumputhi, wasukumisa abantu abangahambi bahamba. Nikhona bazalwane. Ekuhambeni kwakhe kwabakhona abakhipha amadimoni, wakhipha imimoya emzimbeni yabo. Mara ekugqibeleni ekwenze konke wathwaliswa icala lokuthi uphilisa abantu. Wathwaliswa icala lokuthi uyibiza ngenkosi yamaJuda. Evulile amehlo abantu, waphilisa abantu phambi kwabo. Kodwa wenze njani? Wathwaliswa icala. Umungo kaJesu uyohamba la uJesu ahambe khona. Nikhona bazalwane. Umungo wakhe uyohamba la enze njani? Ahambe khona. Bayokubinda ngecala ongalazi. Bayokubiza ngomthakathi ungathakathi. Bayothi uyazenza ungazenzi lutho. Bayothi uyayiqhenya ungayiqhenyi. Ungamangali ufuze lo mthweleyo.
Nikhona bazalwane. Elakhe icebo liyophumelela. Noma ngathiwa bavale ngani. But elakhe icebo lokwenza njani bazalwane? Liyophumelela. Lithi iBhayibheli bamisa phambi kaPilato, uPilato wafika wageza izandla. Wathi mina angiboni icala kule ndoda. Noma seyicala selingasabonwa, baqhubeke bathi ayi akahamba yobethelwa. Nikhona bazalwane. Enokumangazayo okukhulu. Uma sekufika ekukhaphelweni kakhe, before yobethelwa, akasakhaphelwa abantu abangamazi. Ukhaphelwa abantu abehamba nabo. Uphikwa abantu aphilisa abantu phambi kwabo. Ujikelwa abantu abehlala nabo etafuleni ahlephula isinkwa nabo. Ujikelwa yibona. So kungakuthusi nasekwenzeka kweyakhe impilo. NakuJesu kwenzeka kodwa wanqoba. Ngoba bekunecebo obekumele lenzeke ngempilo yakhe. Nawu uzonqoba. Into oyidingayo focus kuJesu. Ungasusi amehlo akho kuJesu. Umuntu uyakhohlwa ukuthi izolo beumsizile. Na uhluleka namhlanje awinto yalutho. Umuntu kufuna na unento. Mhla ungenanto, umuntu akanendaba nawe. Nikhona bazalwane. That's why ngithi impilo yakho ayingancike ebantwini. Ayincike kakhulu kubani? KuThixo. Phila kahle nani nabantu. Phila kahle nani nabantu. Noma abantu benjani bengakuphilisi kahle. Phila kahle nabantu. Yiba right phambi kaThixo. Ngokuthi uThixo angakhona ukuhlala athule abukelele isimo sakho. Ngoba wenza kahle phambi kobuso bakhe. Nikhona bazalwane. Bangathi nabakushaya ngesibhakela na ubuyisele ngesibhakela. Uthi hayi nami ngiyakwazi ukushaya. Kunesikhathi la sithula khona bazalwane singaphenduli singasholizwe. Hayi ngoba siswela amazwi okuphendula. Sinawo amazwi okuphendula but sifuna uThixo asiphendulele ngoba siyazi ukuthi ukuphendula kwakhe angeke kufane nokuphendula komuntu. And nase kuphendule yena kuyazwakala ukuthi ukhona ongenelele esimeni sethu. Nikhona bazalwane. Nase kuphendule yena kuyazwakala ukuthi la kusaphendula umuntu. Nikhona bazalwane. So njengomuntu ake uyifundisa ukuphila kahle. Ekuphileni kahle ngabantu nabantu ababonayo ukuthi benza kabi. Ake emlonyeni wakho amagama abantu anciphe. Angiphindelelo. Amagama abantu awenze njani? Awanciphe. Awanciphe amagama abani? Abantu olimini lwakho. Kunalokho kufuna uyenza indumiso kuThixo ukuze ahlale ebukhoneni bakho. But amagama abantu banjani? Anciphe. Why mampostoli amagama abantu sifuna kuwanciphisa? Yingoba at times siyoze sikhulume kabi ngabo bevele be wrong. Kanti sesivula ikhala zokuthi ikhala zabo zikwazi ukungenelela ebomini bethu. Awuzwanga. Ungizwe kahle? Ngoba siyothetha kabi ngabo kanti thina sesivula ini isikhala. Nandi nithi isikhala. Sokuthi imicibisholo yabo yenze njani ikhone kuwenze njani ukungenelela. Angikubekisela uzongizwa kahle. Nangu umuntu uyakulwisa mhlawumbe ukulwisa emsebenzini angithi. Wena uyafika lapha ekhaya ukhuluma ngaye. Uyazi le ntombazane iyahlanya. Uyazi le ntombazane ayiphili kahle ekhanda. Uyazi le ntombazane kanti bese kungasesona isikhathi sokuhamba uxoxela abantu ngokuhlanya kwayo. Mari bekumele utshele umnikazi wakho ngempi obhekene na. Ngoba wena awuthandazi. Wena awutsheli uNkulunkulu. Wena ubhizi ukhuluma gabi ngomuntu olwa nawo. Lesikhathi wena ubhizi uthi uyahlanya, yena uguqile la guqe khona and uguqe ngegama lakho. Uphosa imicibisholo
wena awunamcibisho lebuyisele emuva wena ubhizi uthetha ngaye uphelela khona Nkosi yami. uyifumana ushayeka ungazi ukuthi ushayeke kanjani kanti ukhohlwe indawo yakho ukuthi eyakhe indawo ikuphi isemthandazweni nikhona bazalwane phela kahle nabantu abangakuphilisi kahle phela kahle amagama abo anciphe emlonyeni wabo kodwa yisa impi yakho uyise kubani kuThixo uthi Thixo nomsebenzi nguphiwe nguwe izimpi ezivukayo kulomsebenzi wena Jehova uzozilwa futhi ngiyakuthemba uzozinqoba namhlanje ngizinikela kuwena uthule uthi thu nikhona bazalwane uthule wenze njani uthi thu ngathi awuboni ushaye ngathi awuboni kanti unjani uyabona nikhona bazalwane uJesu ngelinye ilanga uzila ukudla lithi iBhayibheli wayezila ukudla for 40 days and 40 nights uma eselambile lithi iBhayibheli wavakashelwa nguSathane wathi wena ngiyakwazi uyindodana kaNkuluNkulu ungawashintsha lamatshe abe yisoyinkwa nikhona bazalwane ukhuluma lamazwi kumuntu onjani olambile and amandla okwashintsha beyisonka anjani akho but ngoba bekuyisilingo Jesu wathi suka kimi Sathane nikhona bazalwane waqhubeka wenza inkonzo anjani azele yona nikhona bazalwane kunezimpi ezizela kuzokudistracta zizele kuzokuphazamisa Nkosi. endleleni lo yakuyona Hallelujah. ukuze uphume eceleni Jesus. ukuze ungabambi izinto zakho Jesus. nikhona bazalwane uma umelwane wakho ulwa nawe impi yakho nempi yabantwana abangaphangele ekhaya ebalekile kabani ekamakhelwane olwa nawe noma yalabantwana abangaphangeli bese uyayeka ukuthandazela labantwana ube busy ulwe nomelwane wakho ulwe impi engabhadali into nikhona bazalwane ulwe impi engeke ikubhadale to ngoba lempi izele kuzokuphazamisa wena udinga imali wena udinga abantwana baye kutshwala wena udinga ukubona iprogress kuleli khaya wena ufuna ukusuka kule mpilo oyiphilayo ungene kwenye impilo but uthola sewunjani sewu-distracted empilweni nikhona bazalwane so namhlanje ngifuna ufunde kokuthi akusizo zonke izimpi okufanele naziza kuwe uyingqake upho ukuze entertain kunezimpi okufanele uyishiyele uThixo Shalom kini nonke babukeli lapha emakhaya nibingelelwa nguye uMadube indaba ezimnandi enginiphathele zona ukuthi njalo ngamasonto 10 o'clock iyangena inkonzo enumber 8K Street eMarshalltown kanti ke iofisi lethu lele liseGandhi Square seliyongena phakathi kuma premises esonto I am looking forward ukuzokuthandazela I'm looking forward ukuzokhonza nawe asihlangane khona number 8K Street Marshalltown qaphela mbukele lapha ekhaya uphinde uphephe ngizele khona ukuzokuxwayisa ukuthi qaphela lapha kuma social media platform ngoba siba nabo abantu abazenza umpostoli wethu bazibize ngobaba uNdlovu bazibize ngoapostoli nandi ipage kuyilona lona likampostoli lelo kuyilona okufanele kube yilona olisebenzisayo kuFacebook so lamanye ama page waqaphele ngoba those pages are scam pages abantu bacela imali qaphela kusuke ngeyena umpostoli abanye bazothi faka ivoucher abanye bazothi thumela imali eShoprite kusuke kungeyena ubaba umpostoli kanti ke na ku WhatsApp nakhona qaphelani sinayo inombolo yalapha ekhaya ye WhatsApp ngu 071-489-3539 iyona kuphela inombolo ye WhatsApp ozokwazi ukusizwa kuyo la ekhaya 071-489-3539 kanti ke niqaphele nakhona futhi emakhaya ngoba bakhona bahamba benze izinkonzo bathi bathunywe nguye ubaba umpostoli yonke inkonzo zika baba umpostoli uzazimemezela eTV na ku radio station kulama radio esitholakala kuwo so inkonzo le ungazange uyibone eTV nongayizwanga eradioweni
qaphela bese besebenzisa igama lika baba umpostoli bathi bathunyiwe. Uma bethunyiwe abantu uzawubona eTV. Ngikhuthaza wena ke mbukeli wami ukuthi qaphela ungathathi imali yakho uyilahle igebengini. That's why David azakhulumela amazwi athi yilwa Jehova nabalwa nami ngoba ubesebona ukuthi uma ngingalwa ngoba labantu abebelwa na abantu abasindisile, abantu abalwele, abantu abanqobele kodwa namhlanje bachikile babuyele bazolwa naye. Nikhona bazalwane. So ikhaya lakho noma ikhaya la uvela khona liba nazo izimpi, but thatha izimpi uyinikeze bani? uThixo. Thixo unamandla okuzilwa, unamandla okuzinqoba ngaphandle komsindo lo wena ubungawenza empilweni yakho. Nikhona bazalwane. So now sizothandazela amakhaya ngizobusisa lemhlabathi yenu. But indaba inkulu ayikho ngalomhlabathi kuphela. It's about the whole household. Kokuthi nasithandazela lomhlabathi ungacingi nje kokuthi hayi ngiyothandazela umhlabathi ngibuyisele ekhaya and then ke ngizabona ukuthi kwenzakala. But kumele ube nengqondo ukuthi yini lo ufuna yenzeke lapha ekhaya. Nangibuyisela lomhlabathi ekhaya ngifuna utata wekhaya na inyathela kube noshintsho ngaphakathi kwakhe. Ngifuna abantwana bami nabanyathela kube noshintsho phakathi kwabo. Ngifuna izintshaba zami na inyathela ekhaya lapha zazi ukuthi kuleli ground leli kuleli jarida kudlalelwa kulona. Ngifuna nabathakathi abacabanga ukuphosa izinto phakathi ekhaya lapha bazi ukuthi kuleli khaya kunomlilo ovuthayo. Akudlalelwa kuleli khaya leli. So angifuni ube light ujwayele ukuthi kuthandazela umhlabathi. Ufuna ntoni phezulu kwalomhlabathi awuphethe? Ufuna liphushintsho phezulu kwalomhlabathi onjani awuphethe? Ngifuna ukubona kuba neprogress ekhaya lapho. Nikhona bazalwane. Ebhlungu lento yokufisa izinto kodwa zingenzeki. Ibhlungu lento yokuzibona ukhula ube mdala ubona ixesha likushiya kodwa soloko awunanto ephathekayo ekhombisayo ukuthi umuntu uyaphila. Iziqede ngisho confidence uyibone ngathi awusindoda yalutho, ngathi awusimfazi walutho, ngathi awuphelelanga kahle kanti uphelele kahle. But inkinga awuzange unake impilo obhekene nayo nokuthi uyilwa kanjani ukuze wenze njani uyinqo. Nikhona bazalwane. So ngifuna ukuthi ngikufundise namhlanje ukuthi ikhaya when it comes to ikhaya lakho yilwa and ulwe ngamandla. Nikhona bazalwane. Ekhaya lakho usempini ya for life uyophumula nase ule ekhaya ezulwini. Ngoba njengoba uzothandazelwa namhlanje kuyoba noshintsho angithi impumelelo iyongena ngithi impi yosuka kakhulu kunaqala. So ayifuni umuntu orelaxayo. Uyayi understand? Ushintsho kumele ulazi ukuthi liyayivusa izitha. Luyayivusa intshaba. Ushintsho lokuphumelela. Angathola umsebenzi lomntwana phangela isukile. Waqala wathi uyayi-extenda leli isukile. Nikhona bazalwane. Ngoba uphila kuphi emhlabeni. Nikhona bazalwane. So la emhlabeni uyolwa impi. But kumele wazi ukuthi impi loyilwayo akusiyimpi ongakwazi ukuyinqoba ngoba uNkulunkulu ukhona ukuthi enze njani akunqobele izimpi zakho. So nalezo vuka uzokwenza njani uzoyinqoba and ushintsho lokwenza njani liyoqhubeka lungephi. Nikhona bazalwane. So funda ke njoba ngishilo ngathi phila kahle nabantu. Qaphela amagama abantu emlonyeni wakho. Awanciphe amagama ani abantu. 3 zifundisa ukuba umuntu onenhlonipho ngezikhathi sonke. Hlonipho omdala, hlonipho omncane. Zifundise ukuba nani nenhlonipho ngezikhathi sonke. Nikhona bazalwane. Zifundise ukuba nenhlonipho ngezikhathi zonke. Ungathi ayisengiyamazi lo baba sengihleli naye 30 years ngiyamazi uyadelela vele ingqondo unjalo nje.
Inhlonipho ilahlekile lapho. Ezinye zezinto zivalwa yithi. Singabonanga ukuthi sesenze njani, sesiyavala. Nikhona bazalwane? Zifundisa ukuba nenhlonipho ngezikhathi zonke. Sihlonipha bani kahle kahle? Sihlonipha uNkulunkulu. Nikhona bazalwane? Sihlonipha bani? Sihlonipha uNkulunkulu. Kokuthi sinamandla ukuthi besingakhuluma, sinamandla ukuthi besingenza, sinamandla ukuthi besingasibambela. But sifuna ukudedela yena enze njani? Azibambele. Nikhona bazalwane? Zifundise ukuba umuntu onjani, onenhlonipho. Ebenezer TV. Mukeli wami lapha ekhaya ngizokuthulela nansi call center yethu ehlale ivulile ngathi zonke 24 hours. Bakhona ke labantwana ukuthi bakwazi ukulalela wena enkingeni zakho obhekene nazo, bakwazi ukulalela izicelo zakho, bakwazi futhi nokukupha ama direction nokuthi wazi ukuthi ubaba umpostoli uzomthola kuphi, uzomthola nini, uzomthola kanjani, nama direction okuya kuma prayer room ethu la ukwazi ukuthola khona izinsebenzo zakho 24 hours. Ungabulawa zinhlungu, ungabulawa yistress, phakamisa ucingo lwakho njengamanje ufone, balinde wena ukuthi bazothandaza kanye nawe. Nami nompostoli sila sizothandazela wena. Fona khona manje sithatha isicelo sakho sithandaze kanye nawe. Ebenezer TV. Jesus. Lo bamthwebo uhamba noba lo mntwana. Hamba nawe mama. Nayilala ulala ngathi ufile ngafuni ukuvuka. Marune nkani futhi at the same time nanemkhulumisa. Akamameli lutho. Umntwana akekho la. La kuphila ilwane la. Akunamntwana la. Umntwana bamvalele ebhodeleni. Mara ngizakubuyisela umntwana namhlanje. Bani igama lakhe? Nahle. Kula mabhodlela bakuvalele kuwona ngiyakumemeza. Buya. Shasha. Buyela emzimbeni wakho. Right now. Come back. Shasha. Nahle. Shasha. Buya. Buyela emzimbeni wakho. La mabhodlela phathakile. Shasha gijima. Buyela emzimbeni wakho. Come back. Come back. Come back. Leyilwane right now ngiyayibhala lephila la emzimbeni. Nayi lenyoka iyafama. Hayi. Jesus. Lenyoka nayo. Lo mthwabulo uyareverse right now. Awubuyela kumnikazi wakho. Awusheshe. Nahle. Come back to your body right now. Buya. In the name of Jesus. Namhlanje I speak life. And you are back to your body. And back to your senses. I connect you to your mind. And there will be peace in your household. In Jesus' name. Shaya izandla shaya uNkulunkulu. Phakamisa izandla zakho phezulu. Yamethembangi. Phakamisa nje izandla zakho phezulu. Thembangi. Yamethembangi. Ngiyamethembangi. Yamethembangi. Memezane habi. Ayimemeza sonke lelwane iphume. Ayihabe. Hambani. Niyahamba noma niyahlala nina la. Niyahamba noma niyahlala la. Ansoze. Bathuma kuzokwenzani? Yo. Bathi nizofuna ntoni la? Bathi nizofuna ntoni? Thathani yonke into yenu nihambe. Shashani. Hambani. Hambani. In Jesus' name. Glory to Jesus. Isandla uNkulunkulu. Yamethembangi. And now declare my life will never be the same again.
Ayiphume. Name of Jesus. And you are free, man. Glory to Jesus. Awe ama kamandela apho Umhlenzi wami yaye kuyadini. Yathini? Qale nini? Wakudala. Mama. Awukazi uthandaze. Sokwesibini sakho kutata. Before. Zela namhlanje. Wena induku yakho uzoyifaka neSteve. Ngifuna ukuphila mama. Ufuna ukuphila manje. Uzawuphila namhlanje. Mithini. Landa ukhalo lakho. Landa inyawo zakho. Landa imilenze yakho. Right now. In the mighty name of Jesus. Lento lehleli la namhlanje yahamba. Jesus. Mighty name. And I speak life. Mighty I speak Jesus. strength. Mighty In Jesus. Jesus' mighty name. Right now. Jesus. Sakho siyasenza ngathi siyakhukhumuka siphinde sibuyele emuva. Leli dliso leli ngilibonayo abakudlise lona namhlanje ngiyalikhipha right now. Lento lehleli lapha esiswini in Jesus' mighty name. Phumile yahamba. Lo ufuna nimprescribe 5 liter water and umhlume. In Jesus' name shalo lenyawo lakho na. Shaya. Uzwa? Ngicela belubuhlungu Mara uzwani la phansi? Hayi akhonto. Akhonto. Faka lapha emadolweni. Hamba ke. my God. Thank you Jesus. Hey, ziphi izandla phatha wena. Awushaya isandla zakho lilizele. Lady Apostle, your God is too much. We have come here to partner with. This lady was walking using this walking stick. But just after the prayer, watch what is happening. Watch what is happening. Your God is too much, Mama. Jesus. Your God is too much. It's happening live from Eastern Cape, Butterworth. It's happening live. Abusekho bunzima. Abusekho bunzima. Bendihamba nzima kuminyaka mithathu ngakwazi uhamba. 3 years. 3 years. 3 years, Lady Apostle. 3 years. 3 good years. 3 good years. She just visited the prophetic clinic. After visiting the prophetic clinic, she opened the doctor. Shayela uJesu izandla. Jabulela kuNkulunkulu. Esisisu besidumba benkade nikasana ngamadolo. Jesus. Sakho siyasenza ngathi siyakhukhumuka siphinde sibuyele emuva. Leli dliso leli ngilibonayo. Bulela nalenduku ndiyifumeneyo ke. Ndawuhlukana kodwa nayo. Shaya isandla uNkulunkulu nilizele. Glory to Jesus. Sekuyakhanya. Kwahamba ngasikaza ngathenga inkomo ngathenga imbuzi bayibulala zonke usawo tule ngesibayeni amabhodlela amabili ngathi ayikho into engabe ngisasenza ngathatha ngathuma ingane esitenga yafika yathenga osawuti ababili namanzi amabili ikhalenda likhaviwe limi kanje esibayeni ayizali inkomo zenza umshono Ikhalende sibayeni. Shalom Christian Fellowship Ministries, under the leadership of Apostle Ipin Ndlovu, has launched an online store, making it easy for you to receive your prophetic material at your doorstep. In and out of South Africa, distance is not a barrier. All you have to do is log into our store on www.shalomonline.co.za. Select your product, view your cards, and enter your name as well as your address. Pay directly on our website and your order will be delivered to you. For any delivery problem, call our call center, which is available 24 hours on 087 551 3462. Please double check your address when placing your order to avoid confusion. Be on alert for scammers. Only use websites which is mentioned above. Shalom. Sisa ufakazi ngekhombo. Ngithenge ikhombo apha ngo-October kunyaka ophelileyo. Dinengxaki endinayo kwelakhaya.
kunento ibihamba phezkwindlu lento iqale ihambe lento isuke kwekamereni lisekuqaleni ize dining room iye ngaphandle khona ndingayazi lento kube kusuka incancaza uceiling board wonke kuthi kusenjalo ndizothi ndiyeva apha ngqamana nefestile njoba ndibiyile khona isibonde singamene nefestile kukhona into ethi angathi lento ithi sembule xa ndiphakamisa inhloko ndikoba phe festileni sisikhopha singamene nefestile lendlele kuyo andiyophinde ndilale ndiyokoyika andikasebenzisa iproduct ngakusa kwangaloo mini ndavuka ndothenga iproduct ndafike ndayisebenzisa sebuya ngosuku olulandelayo ndaphuma ndiphethe ikhandlela ndiphethe elityiwa libovu ndathetha savele sabaleka toti namhlanje ndiyalubonga ugcobo lale ndawo ndiphinde ndibonge okwesibini kunendlu ebendisolwane ndiyicela tata masike sokho indlu enjena apha ekhaya athi ndixakekile kodwa ndithanda uba ndisebenzise le khombo ndifuthe ndiphalaze ndithetha kwikhombo yam ndicela ekhalendeni ngamandla kaThixo utata uvangenelwa imali ngoDisemba wathi nanso imali ambothenga iblocks wakhe lendlu indlu yami ngoseyisela uba ndiyiplaste ngaphakathi ndifaka amafestile ndiyayibonga inglosi yale ndawo. Ndibonga inglosi kaBaba uNdlovu into endenzele yona kunyaka opheleleyo bendisebenza eHillcrest umyenami eseMount ebamba amatoho abantwana yena umsebenzi obe usebenza bengamatoho umsebenzi obakhona uphinde uphele so ndinengxaki yokutya ukuphela inyanga engaphelanga ndathenga ityiwa ndabuya ndayigalela mna pheziphelini mna bendithumela kayi-2 imali enyangeni eyi-1 so ndayifaka ezipheleni ekutyeni erayisini emilimelini ngoku inyanga yaphela noba kuvalwa izikolo andinakwaxhala kanti abantwana endinabo bayi-6 oyi-1 akahlala ekhaya aba badla ukudla bayi-4 kodwa i-25 bendizithenga zibe yi-2 enyangeni eyi-1 ndibulela ke enye obunye ubufakazi besibini umyenam njengoba ndithe yena wagqibela kudala ukusebenza bengabamba amatorho sathi sisenkonzweni eThekwini inkonzo ke yayiphuma ngofo utata uNdlovu utata umprofeti uNdlovu wathi abantu abaphethe izinto amaphepha abawaphetheyo umyeni wami ngawaphakamisa i-exit yakhe wayephethe yaseGoli wayigqibele ngo-2011 ukusebenza umsebenzi opermanent so wayiphakamisa ke uBaba uNdlovu ke wahamba efaka ityiwa apha kwi-files zabo wathi abangeke kuphele no-3 days umuntu engabizwanga owami umyeni zakuphele ne-2 hours engabizwanga saphuma ngo-4 o'clock yena siye eMount mina nisiye eHillcrest ngo-6 o'clock wanfonela wathi ubiziwe eGoli uqashwe apha ngoMashi olunye futhi uGcobo uhamba nje eyofuna umsebenzi apha emqaleni unento ekuthiwa ulutha akakwazi ukuginya wathenga amanzi wawasela wakwazi ukuginya ngaphelanga neveki ndiyabonga ndilandele ke ngekhombo ndayithenga ikhombo eBizana kwakuyityiwa sawuzityiwa kwakuyityiwa ezimbini ezimhlophe neoil ndayalelwa ukuba zenziwa kanjani abantwana bam bayaphangela umntanam yena lo wayelihlaza wayeka kwajiki kungakha kubekho umuntu athe yeka ijiki wavele nje waliyeka kwayijiki bendineminyaka umyeni wami watshona ngo-2011 ngoDisemba kwakuyi-23 suke eGoli wawa nemoto endleleni wasweleka ndahlala ndingazi noma ndithini ndingaya ngaphi kwiminyango yoncedo wade lavela uncedo ndaluhamba kwathuleka kwathi cwaka kodwa hlazana ndasebenzisa izinto zalapha yaphuma imali ndiyakha ngoku ndinendlu engaka enkosi
Ndivenga lecawe nge-13 kaMarch ilapha kuGatyana. Ndathi mandisukume. Ndizifumene ke izityiwo. Ndafumana eyohlamba, ndafumana eyokuchela. Eyokuchela ke indikhuphele isichitho eyadini yam. Ngoba bendine asongololo toilet. Ezi toilet zethu ke ezihumbiwayo. La masongololo begcwele apha etoilet enyusa udonga olu le toilet. Kangangoba bude uthi xa uzawuchopha kufuneka uba uthintithe amacala la wetoilet amasongololo amnyama. Ndiye ndachela ke ngale tyiwa ndimane ndiphosa apha ngaphakathi emngxunyeni ndithetha ndisithi masihambe isichitho. Sihambile ke isichitho. Ndiyabulela. Xa ndingena endlwini bantu abakwethu ndifuna ukubulela ugqibolo lapha ekhaya abantu abakwethu. Xa ndingena ndiphethe ikomu, ndiseyipheyile enamanzi endizawuhlamba ngayo. Xa ndingena ndabona apha phezu kwetiles hayibo yintoni le ndingathi lilitye okanye ligada lomhlaba. Hayi wena lalingakatshoni ilanga kwakuphaa ko-5 kodwa imozulu lithanda uguqubala. Xa ndibeka amanzi ndisiya kule nto isinibe ngathi ibushukuma ndibuye umva. Ekubuyeni kwami umva ndithi ngeke phela zingqondo isebenze ndithi ngeke ikhona into enzekayo. Ndimemeza umntwana izana into ngamntwana xa siyichetha le nto ilityamtyam. Thina ke sisebenza emagadini yilaa nto ivela emhlabeni xa sukuba uhlakula ilidyavudyavu nje ujike futhi uphinde uyithini uyidibele uyishiye khona. Ndathi makuzwe netyiwa abantu abakwethu kuzwe namanzi phaya kwii-products zikatata uNdlovu ndayigalela le nto. Hayi ayitsibanga kanje. Ndandingayazi ke mnibini emilenze. Ndaqala nokubona uba kanti namehlo lakhona yawakhupha amehlo yahamba nyani. Ndithe mntaneni yiza nentonga siyiphethe ube sawundifunela ibhotile noba yevaseline noba yantoni kodwa nesivalo siyikhuphele phaphandle sizoyibamba phaphandle bandifuneke ndiyibambe le nto ndiyifake apha ebhotileni. Ebunyanisweni ke le ndlu ke ndihlala kuyo ikufutshane nocingo olu ndibiye ngalo. Avele kumntwana oyinkwenkwe ayichethe iyophuma elucingweni. Ndiphume ke ndibalekile ndijikela ndithi ndiyakuyo. The only thing endafika isenzeka kule ndawo ubewe kuyo ndafika kukho umsi oluhlaza. Funa ukuthi ke ndiyalibulela ugqibolo lapha ekhaya kuba luyitshintshile impilo yam nempilo yabantwana bam. Abantwana bam bebeluhlaza nyhani ndithi uba ndithetha nabo athi umntu ndiyeke wena ndinguwena ndingasenguye umama. Kodwa ngoku ndiyababona into kokuba since ndisebenzisa abantwana ke abantu abakuthi ii-products abafuna usebenzisa but ndiyeba ke mna ndiyogalela nasentweni athambisa yona ndithathe ndiyothi napha endlini akhe ukwenzela into kokuba ngoba kaloku ndilungisa impilo. Ndifuna ukuthi ke abantu abakwethu ndiyabulela. Esalo. Hallelujah. Mntanami impilo iyasukumelwa. Basho tata umpostoli. Le nto abakufake yona ngeke izingihluhle. Izophuma nizwile iphumile. Hayi umama unobufakazi mani ngathi buyi-10 kodwa uNkulunkulu umsondela mama. Shayeleni izandla uThixo. Yethuka maybe ndisecaweni pha ententeni. Pha imsobomvu. Ndabe ngenamali kodwa ndayifumana nje ityiwa. Ndafika endlini pha late ngorhatya. Ndachiva phandle ndachiva ngaphakathi emva koko ndathi xa ndiyolala ke ngoku emva kwe-5 minutes nje ndihambe loqabula ebhedini athi ngomntana kwenye room athi mama yiza nathi ilantikilulwane ndiye ke ngoku mna sendiphethe le tyiwa ndafika ndalichiva ngetyiwa ndaliboma liyaphelelwa loo nca ekhethinini ndalithatha ndalibeka phantsi ndalitshisa. Kwakusa ulo mntanam wayekorobha ke ngoku kwaphuma ilantikisele emva kwestand se-TV salibulala nalo salitshisa. Besikhathazwa yinyoka emnyama ke phaya endlini emva koba ndigulelwe ngumntana ngoFebruwari kanti lo mntana egula nje nale nyoka idlala ngaye kwake ndamsemntwini ke ngakabikho ke icawe lena
Le nyoka yengoku emva kokuba ndifumenele ityiwa or emva kokuba ndifumene ibiye yayinkonzo ndathenga ityiwa ndathenga ikhalenda. Le nyoka solo ihle nje simasiyibona ixesha ndiyathenga le khaya solo siyibona le nyoka ndathenga ikhalenda. Ngabe laa tyiwa ndingayigqibanga ndatshiva konke apha phandle. Zange siphinde sibone inyoka emnyama eyadini. Uba silele endlini isilele ngathi silele usana sothuke ekuseni. Uba besiphangele ngesasagxotha nasemisebenzini. Shalom kini nonke babukeli lapha emakhaya, nibingelelwa nguye uMadube. Indaba ezimnandi enginiphathele zona ukuthi njalo ngamasonto 10 o'clock iyangena inkonzo enumber 8K Street eMarshalltown. Kanti ke iofisi lethu lele lise Gandhi Square seliyongena phakathi kuma premises esonto. I am looking forward ukuzokuthandazela. I'm looking forward ukuzokhonza nawe. Asihlangane khona number 8K Street Marshalltown. Qaphela mbukele lapha ekhaya uphinde uphephe ngizele khona ukuzokuxwayisa ukuthi qaphela lapha kuma social media platform ngoba siba nabo abantu abazenza umpostoli wethu bazibize ngobaba uNdlovu bazibize ngoapostoli. Nandi ipage kuyilona lona likampostoli lelo kuyilona okufanele kube yilona olisebenzisayo ku Facebook. So lamanye ama page waqaphele ngoba those pages are scam pages. Abantu bacela imali qaphela kusuke ngeyena umpostoli. Abanye bazothi faka ivoucher, abanye bazothi thumela imali eShoprite kusuke kungeyena ubaba umpostoli. Kanti ke na ku WhatsApp nakhona qaphelani sinayo inombolo yalapha ekhaya ye WhatsApp ngu 071-489-3539. Iyona kuphela inombolo ye WhatsApp ozokwazi ukusizwa kuyo la ekhaya 071-489-3539. Kanti ke niqaphele nakhona futhi emakhaya ngoba bakhona bahamba benze izinkonzo bathi bathunywe nguye ubaba umpostoli. Yonke inkonzo zika baba umpostoli uzazimemezela eTV na ku radio station kulama radio esitholakala kuwo. So inkonzo le ungazange uyibone eTV nongayizwanga eradioweni qaphela bese besebenzisa igama lika baba umpostoli bathi bathunyiwe. Uma bethunyiwe abantu uzawubona eTV. Ngikhuthaza wena ke mbukeli wami ukuthi qaphela ungathathi imali yakho uyilahle igebengini. Did suka kum? Wena ungibani uthi ngisuke ku? Asaza iqonje kuba mina saze. Uzokwenza ntoni la? Uzokwenza ntoni awudazi bandamnxiliza lo mntana. Ngamnxiliza mfuna phumelele imali yakhe ayitontwana. Seyena umfake adika lesihlako ezonyathela. Umenze ngantoni ukuthi anxile abelinxila? Samkhalela eklasini. Ngicela wonke umzali ayilalele lenkulumo. Ngoba kusiba bonke abantwana abazidakwa abathanda ukudakwa. Akusiba bonke abahlala otshwaleni baze balibala amagama abo. Abanye babo banje. Ubani wena umgalele into eklasini? Why nimgalele into eklasini ukuthi ancile? Ifuna ntoni kuye? Ifuna ntoni kuye? Angene ngixelela. Kuphani leyilwane zene iphila la. Kuphani leyilwane. Uyayizwa nalento ukuthi incilile already. Leli demon engithethana akusinguyi. Uzobona nangigqiba kumthandazela. Leli demon already lincilile. Sona liphila emzimbeni wakhe lincilile. Limenza ancanelwe kuncila every now and then. Awulula isandla ngithandazela abantwana bakho. Baba siyababiza siyabalanda ngegama likaJesu. In the name of Jesus. Sibalanda kuma drugs, sibalanda kunyawupe, sibalanda otshwaleni. Yes Lord. Sibakhwaza ngamagama abo. In the mighty name of Jesus. Kulamabhodlela abavalelwe kuona. Siyawaphahlaza namhlanje. Ngegama linamandla igama likaYesu. Ibandla lithi amen. Thatha nami ke uyini wena uyindoda noma umfazi? Uyindoda noma umfazi? Uyindoda noma umfazi? Uyindoda
ndoda. Why umenza ncile? Why umenza ncile? Uyammonela? Umfake ntoni la emzimbeni wakhe? Umfake ntoni? Khupha izinto zakho. Khupha le nto omhlisileyo. Khupha. Uyakhupha noma ukhupha? Awuphumi. Awuhambi. Uyahlala. Awuhambi. Uyahlala. Why uhlala? Ikhala lento yaphi uchabaza yaphi wena? Uthayaphi ko mnandi yephi? Uyandazi manje usukaphi? Usukaphi mnandi? Usukaphi lo mntana? Lo mntana lo amdlise kapa lo mntana. Wamdlise kapa? Amdlise kapa lo mntana. So yonke indawo la hamba khona uyamlandela. Hamba indawo akasaza phela nditsho. Namhlanje namhlanje yakubulala. Khipha into zakho. Hamba. Shasha. Hamba. Hamba nalento emenza ncile. Khipha nayo. Khipha. Akabuyela emzimbeni wakhe. Akabuyela emzimbeni wakhe. Mbuyise. Akabuyi. Mbuyise. Akabuyi. In Jesus' name. It's 100% testimony. Zero demonic tolerance. Glory to Jesus. Uhamba nobani? Uhamba iwani? Phakama tela. Phakama. Phakama mntwana. Phakama. Molo sis. Ewe mama. Uvile voice? Molo sis. Ewe mama. Uyayiva le voice? This is a total different person nalo muntu lo besithetha naye. Ubani igama lakho? Lungu Asiphiwe. Asiphiwe. Asiphiwe ifuture yakho ngiyayibuyisela kuwena. Ngikunyulile kulama bodlela ebebekwenza ngawo ukuthi unxile. You will be successful in life. You will break through in life. You will be unstoppable in life. I speak the blessing of the Lord. You will be above only, and you will be the head, and you will never be the tail, and you will never be down. Future is clear. You are free in Jesus' name. Shaylo chest izandla kakhulu. Hallelujah. Eh? Ingenzali? Ngaphelela. Ngaphelela. Ingenze ntoni? Ndiyeke. Ngikuyeke. Ndiyeke. Ngingakwenza intoni? Hey, uphumelela yazi. Ndiyeke. Ngikuyeke le ntoni? Hey. Ungubani wena othi ngimiyeke? Ungenaphi wena? Ungubani wena othi ngimiyeke? Unoyaphambana wena. Wena ufuna ntoni kulo mntwana? Ndiyeke zoni baba. Ufuna ntoni la? Ndiyeke. Nithi ufuna ntoni la? Ufuna ntoni la? Bakuthuma ukuthi uzokwenzani la? Bakuthuma ukuthi uzokwenzani? Uxolele. Angeke ungixolele. Hayi. Hamba ke ngoba ngizakubulala. Hamba, shesha. Hamba. 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 Thatha zonke ilwane zakho uhambe la. Ngaphinde nibuye la. In Jesus. Uhamba nobani lo? Hamba nawe sisi. In Jesus name. In Jesus name. Ngifikile la. Seko right. Phakamise izandla. Khona ungakabekwe isandla. Phambili kuphela. Kusele bona. Ebenezer TV. Mukeli wami lapha ekhaya ngizokuthulela nansi call center yethu ehlale ivulile ngathi zonke 24 hours. Bakhona ke labantwana ukuthi bakwazi ukulalela wena enkingeni zakho obhekene nazo, bakwazi ukulalela izicelo zakho, bakwazi futhi nokukupha ama direction nokuthi wazi ukuthi ubaba umpostoli uzomthola kuphi, uzomthola nini, uzomthola kanjani, nama direction okuya kuma prayer room ethu la ukwazi ukuthola khona izinsebenzo zakho 24 hours. Ungabulawa zinhlungu, ungabulawa istress, phakamisa ucingo lwakho njengamanje ufone balinde wena ukuthi bazothandaza kanye nawe. Nami nompostoli sila sizothandazela wena. Fona khona manje sithatha isicelo sakho sithandaze kanye nawe.
TV. Sawubona mama. Ingxaki intoni? Ngiyenze. Kwenzekani ngomlenze? Lapha singqondo kukho into etshisa ngoku lapha. Iyatshisa ngoku apha emqolo. Uyayiva lana. Phakamisa izandla zakho. Right now. Lento lehlele lapha emqolo. Right now. Nansoke iyaphuma manje. Iyaphuma right now. In the name of Jesus. Khanya phezu kwakho. In Jesus name. Push this chair far. Phakama mama. Okay. Kwenzekani na umile? Ayavoshozela lamadolo. Amadolo. Ayavoshozela. Lenze so ligobe. Ungalishaya. Goba. Futhi gobe futhi. Gobe futhi. Gobe futhi. Na ugoba kwenzekani? Kunezinto eziqhaqhekayo. Gobe futhi. Boss. Gobe futhi. Gobe futhi. Asengixelele ke ukuthi lento uyithole kanjani. Ungena emzini. Wathola ibhakede belibeswe phansi. Wahlala phezu kwalo. Wabe usuyayithatha lento yashala la isinqeni sakhe. Namhlanje ngiyayikhupha lento yaphuma iyahamba. Buyela kumnikazi wakho. Nalo mzimba lo uyophila uyobuyela esimeni. Of Jesus. Shaya ke lolunyawo phansi. Shaya man. Shaya phansi. Shaya lolu nyawo. Shaya futhi. Shaya futhi. Shaya nalolu ke. Shaya futhi. Phinda ugobe uze ukuthi lento ebiqhaqheka seyiphelile noma isaqhaqheka lamanje. Yaqhubeka. Phinda futhi mama. Phinda futhi. Nasisitulo ngemva kwakho. Uyisitulo sakhe. Nangithi hlala uhlale, nangithi uphakame uphakame. Uyabona? 1 2 3 hlala phansi. Right now. Yonke lento. I take it out from your body right now. In the name of Jesus. Phakame. In Jesus' name. 1 2 3 hlala phansi. 1 2 3 was 1 2 hlala phansi. 1 2 3 was. Fight Jesus. Hlala phansi. 1 2 3 was. 1 2. Wherever you are, Jesus. you are watching 1 2 3. the Lady Apostle praying for the sick, for healing and deliverance. Sleep is also a good one. Why? That's okay. That's okay. The God of Apostle Ebenezer love. What? It's happening live. We are right here in Butterworth. Butterworth for Jesus. What a mighty God we save. What a mighty God we save. The God of Apostle EP. The God of testimonies. We are here live. Streaming from Eastern Cape. This is Butterworth. It's happening live. Power is not powder. Oh Jesus. Oh Jesus. Oh Jesus. Asipi Santa Claus only Sela. Kulezi sekuphele ngolweshe ngomvulo. Ndifonelwa ngapha eJoburg. Umthetho wami xana ndisiza pha kwaTata uNdlovu naxa eseMonti ndiyaya. Qho nadethi indishana ngoba belapha eGcuwa awukuba nesiza ndihlala ndikhona. Ndiphethe incwadi zomyeni wami, umyeni wami wasweleka. Ndaziphatha ke incwadi manje siphatha kwalileke ngomvulo. Ndafonelwa eJoburg. Kwafonelwa kwenamba yomuntu endimfakileyo wesibini bamna na network pha endlini. Kwathi mama kawuze nento zomyeni wakho zonke. Ndasoqoba ndathi xa ndiqala uba siyafona bathi uzufone. Xa ndifonayo EMK network xa kuthiwa cofa +1 EMK network. Kuthe kusenjalo ndade ndabe ndiyalunga ndamgqithisela zonke izinto kodwa mama wayephangela phi ndathi ke mna ke zininzi inkomponi wayephangela kuzo. iDorfante neBraai zonke ezinkompani uzozibiza zonke. Bathi ke bona ke sinike zonke emveni koko siqokelela imali omyeni nakho. Uzohamba uyithatha ngomso yawe eHome Affairs. Ndathatha into ndaphinda ndibanisa uTata uNdlovu ndithatha ikhalenda mina ndibeke ezincwadi lapha xanza wam. Ndithi Tata uNdlovu ndiyaphuma ngoku ndibeka kule ndawo ndiyakho kwaHome Affairs. Xa ndifikayo phayana ndalungiselelwa izinto kodwa hayi mani utheni usiza apha ugqiba ubuzile bendiye lo nyaka kuphele eMthatha. Xa ndifika eMthatha ndalungiselelwa kodwa mandenze ikhadi ayangena. Kwala ke ngoku kodwa mama ke usigqibile ngoku. Ukunqaba mala lesihlanu ngoku. Thetha ukuthi ndiyabonga amandla walapha. Ndiyabonga kakhulu ngoba oko kwanzena zange ndafonela. Enkosi. Ndithi ndisahlela apha endlini itsho ifowuni. Kufowuna umuntu osekhala. Mama, khawuleza ndiyafa, ndiyaphela, andikwazi uhamba, andiyale nto ndigqibayo.
ndithi ugqitywa yintoni ndiyaphola ke mna ngamanye amaxesha sendike ndivele ndijonge kulaa khalenda ndithi tata uNdlovu eso sandla sakho kho usiphakamisa ndihlale ndithi hayi abantwana bazazokulanda nyani baya bayemlanda kwafika into eseyigobe ayikhali kunzima nohamba wathi ufika kwakhe apha endlini ndabuza yintoni wathi mama ndithe ndisahamba ndigqitha ngakomnye umzi andiyazi into endibangela uba benentlantsi eziqaqambayo lento ndinyatheleyo iyenyuka nansi ihlele esinqeni yandihlaba yandigqiba isinqe sonke ndathi okay ilala phansi ndathatha ioil libomvu hayi ndayendimwa umntana uyaphela yile nto imgqiba uthi nansi mama ihlele esinqeni yandigqiba apha esinqeni ndayithatha ioil ndathi nqanqa ngesiso apha ebhedini wanqanqa ndamgalela ndamrabha ngayo utata ukhe wathi le isawoti ayiselwa kodwa ndizenzile zozimanga ke mna ngendingazazi ndithathe amanzi ndawagala apha ekomtyini ndathi agqibela egala ndazamsa ndathi sele ndishiye yena endlini nabazukulwana bam uyatakataka phaa uxolo ndizawuthatha into ende ndicela uxolo bazalwane ndinomntanam uphangela kuGatyana ungisecurity uphaa eHome Affairs umntanam kwanephahla ebikhe yaninzi Eastern Cape yonke kuthiwa osecurity kuyadendwa yeza into waright wangena emsebenzini wathi sengenile emsebenzini kwacaba kuthiwa bebengafunwa bona bebabinwe ngamabhinqa kufunwa lo mfana hayi ke ngoku ndaqoma ndiphelele sekwethi nabantwana bakhe enhlala nabo bazawuthini abanaye notata abantwana utata wabo wasweleka ndathi ayiwanda ndizawuthini Thixo ndathi tata uNdlovu ndandikubeka ngokwazi kolodonga ndicela ukusebenza tata umphakamiso sosandla sakho siyowa phezukwe inhloko yomntanam kwindawo yokugatyana nyani umntanam uthe esahleli ingekho nto ihoyekileyo yabo kuba wathi esendlini kuye wafowunelwa eHome Affairs kuthiwa khawuleza ufika apha eHome Affairs nyani waleqa wafika eHome Affairs hamba nomnyeki nalo mfana ebesayithathiwe nyani ufika kwakhe wabuza ndibizelwani kwathiwa eHome Affairs ubizwa ngabaphezulu bafowuna besePretoria kuthiwa izana apha emsebenzini nizawunika iuniform nisayine icontract